Angibingelele futhi umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu unduna kaNdaba untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikhole elikhola ngenhliziyo ngadibana kancane esontweni ugxamugxama umsathe enkankane elakhala lathi ngahamba lithese losithe lathi ngahamba ngumzukulu kaMdumo umdumo kaThumbu uThumbu kaPheshe uPheshe kaMagwiyane uMagwiyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Angikubingeleleke nawe ngikwamukele ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sibuke endulo ngamehlo omqondo bese siphinde sibuke kule nkathi yanamuhla ukuthi kungabe sikwenzayo kuyahambisana yini nesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Namuhla kubafowethu ngifisa nje ukusika elijikayo ngenhloso yokwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondo nawo wonke umuntu obukele njengamanje okuwukuthi bafowethu uma ukhuluma ethongweni kukhona indlela ekufanele ukuthi inkulumo moyibeka uyibeke ngayo ngezizathu eziningi ke bafowethu ezahlukene. Omunye umuntu kathi mekhuluma empepheni bese kube khona ithongo alicasulayo okanye kube khona ithongo elicasukayo ngokwenkulumo yakhe ayibekayo. Omunye umuntu uthola ukuthi mhlambe uzokwenza umsebenzi phakathi komuzi kayise bese mhlambe ngokukhuluma kwakhe lo msebenzi ungabi impumelelo. Omunye mhlambe uthola ukuthi uzoba nesicelo ethongweni kodwa ngokucela kwakhe ngokwenkulumo yakhe asuke eyikhuluma ngaleso sikhathi uthola ukuthi ingafinyelele ethongweni okanye ingamukeleki okanye lokho akade ecela bese angakuboni kwenzeka. Namuhla kubafethu ngifuna ukukhuluma ngokukhuluma empepheni ukuthi iyiphi indlela engcono ongayisebenzisa uma ukhuluma empepheni ukuze isicelo sakho noma mhlambe ukubika kwakho noma mhlambe ukukhala kwakho ukwazi ukuthi kuzwakale ethongweni lakini. Angiqale la. Uyazi ukuthi uma uwumuntu uzelwe phakathi komuzi uzalwe abantu ababili abaganene abayindoda nomfazi okuwukuthi ithongo elikwembathayo kuyenzeka ake sithi mhlambe wakambanjwa uzalwa kaNgcobo ugogo wakho ozala umama owakamntolo ugogo ozala ubaba owakambatha kuyenzeka uyingane ezalwa abantu ababili abaganene uthola ukuthi wena wembethwe yithongo labo kamalume kababa wakho uthola ukuthi wembethwe yithongo labo kamalume kagogo wakho mhlawumbe abantu abazungizwa kodwa namuhla ngifuna ukuthi ujule ngoba la kwiMpunga Yesintu TV siyafundisana ukuthi izinto singazibuki ngamehlo asobala kodwa sizibuke ngamehlo abanzi ngoba uma ufika empepheni uzokhuluma wena kuyenzeka kube khona abantu ozobagagula ngamagama kanti uma bagagula ngamagama labo bantu akubona abantu othola ukuthi bona baphethe izinto zakho uthola ukuthi mhlamba abantu abaphethe izinto zakho umalume kagogo wakho uthola ukuthi umuntu ophethe izinto zakho umalume kama wakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi umalume kababa wakho. Mpunga Yesintu kukhulunywa kanjani ke empepheni iyiphi indlela engcono yokukhuluma empepheni? Mawufika empepheni uzokhuluma ngesizathu sokuthi lo muzi lo osukushisa kona impepho umuzi kayihlo kusuke kubalekile kakhulu ukuthi ukhuleke emathongweni onke akini okanye emathongweni abanikazi balowo muzi osukushisa kona impepho ukhuleke kukhokho wokhokho ukhuleke kukhokho ukhuleke nakomkhulu uhamba uziyokhuleka ngisho ezalukwazini zaphakathi komuzi okuyizalukazi ezazathi isiganile kulowo muzi ukhuleke kubona bonke abantu basekhaya abeza nokukhanya phakathi komuzi nokukhanya phezukwakho. Uma kodwa ususizwakalisa ngesicelo sakho noma isikhalo sakho kubalekile futhi ukuthi uphinde ukhuleke futhi nakulowo muntu okuyena ophethe impilo yakho lowo muntu ekuyena ophethe izinto zakho ukhuleke kulowo muntu ekuyena owakusingatha ngenkathi usavundle okhalweni likamama wakho. Uzokhumbula phela ukuthi umuntu ngenkathi edalwa kuba khona ithongo elikhishwayo emndenini ukuthi lethongo lihambe liye komsingatha okhalweni lukanina uze kufika isikhathi sokuthi uyazalwa lethongo likusingete. Yingakho thina la kwiMpunga Yesintu TV sibafundisa abantu ukuthi akumele ukuthi wena ujaha ukubeka phambili abantu osuke usubabonile ngamehlo enyama
kodwa kusuke kufanele ukuthi ujule uthi noma ukhuleka kubona njenganabanikazi bemizi kodwa bese uyajula ubhekane nomuntu okuyena ophethe impilo yakho ngoba kuyenzeka uthola ukuthi awumazi umuntu ophethe impilo yakho ukuthi ubani mawufika ke bafowethu empepheni ke mawukhuluma kusuke kufanele ukuthi ngikhuluma nawe wena ophethe impilo yami wena wangisingatha ngisasesiswini sikamama ngiyacela ukuthi ungikhanyisele ngiyacela ukuthi ungikhumbule ngiyacela nasemathongweni onke ale ekhaya aphethe ukukhanya ningikhulumele nalowo muntu ophethe impilo yami ngoba mina ngingane angimazi lowo muntu okuyena ophethe impilo yami angithandi ukuthi kube khona umuntu engizomgagula kanti ngigagula umuntu engiyena ngiyacela ukuthi ke ningikhanyisele naye lowo muntu angikhanyisele ukuthi konke engikhala ngakho bese akwazi ukuthi angenzele kona ngamafuphi nje bafowethu esikushoyo nesikukhuthazayo la kwimpunga yesintu TV ukuthi kubalekile ukuthi ungajahu gagula amagama abantu uma kuukuthi ushisa impepho uzwakalisa isicelo esithile kodwa kusuke kubalekile futhi ukuthi ukhuleke kubona njenganabanikazi bomuzi sike sasho ke sathi ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ithonga likwembethe yithongo elinye othola ukuthi mhlambe labo kamalume kama wakho kodwa manje wena umuzi oqhakambisa igama labantu abathile lelo thongo lizovele lihlehle okanye lime ukuthi likuphakele izinto ngesizathu sokuthi lenkulumo esikhuluma ngawo bafethu izinkulumo ebalekile kakhulu mhlambe ngenye ilanga sophinde siyiphinde singene sigcile kuyona ukuze abantu bazi ukuthi empilweni ngokwesintu kuhamba kanjani siyacela ke bafethu ukuthi ke nuthakaselele lo mfanekiso oqoshiwe bese niphinde niusabalalise futhi nabanye abantu bawubone bese niphinde futhi bafethu ni subscribe khona kuzoba lula kakhulu ukuthi nithole yonke imifanekiso eqoshiwe esiyikhiphayo la kwimpunga yesintu TV impunga Shimane, 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 Shimane,